Geldik. Kıyalbek Jumatayev'in ulağına geldik, torpa ulağına. Nureli Sallu. Jayı işte atatken. Bir tamaklar varken şu kıyaldığı жақшы. Келіп ушул жерге эс алсаңар болот. Мунун үстүндө да бар экен, укмуш коз жери. Швейцария экен мунун үстү. Ушу кыялга келип туруп ушул жерден эс алсаңар болот. Азыр улак ушул жерден чыгат экен. Келесиz. Ben baş. Hoş geldiniz. Gereksin. Assalomu alaykum mehmonlar. Shu Janibek yaxshi tilak qilib, o'sha yerga bir patat qilib o'tadi shu. Patat qabul bo'lsin. Yaxshi patanlar berganingizga rahmat. Ne tilasa o'sha Janibekga patat qabul bo'lib, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Sho'rg'dek qizlarga sen de hoş geldingizlar. Kıyalın atası şu. Sağa tayan tartmadan tartalım mı? Melisaka. Assalamu alaikum hurmatly tuğanlar. Karanbalık, Jöngölük, Kıtırangılık, cemaat örönünden gelgen tuğanlar. Mına bugün Janibek şu balası kıyalga batal pereyin dep toy kılıp atat. Uşu toyları merak olsun. Yaxşı ötsün, tınç ötsün. Ulağı da tınç aman ötsün. Kıcı kıcısı çok, janjalı çok. Intınak mene çapkılav aldar. Yemi sorun çedet var rüzgar. Sorun alıp жүрüp müziği çıkan çok. Yemi şu el jurttun amançılığı olsun. El aman var zaman. Elde oru sırko başka nerseler bol olsun. Kıyal şu uldan hurmat görüp, kuldan kızmat görüp, kıyaldağı atasına okşop toylardı verip, ömrü uzun bolup, cüzge çıkıp, hiç nerseler kam bolboy çoğaya versin. Amin. Allahu Ekber. Torpağa batırın. Yeme şu atağam torpaktu, soya versin, tınç aman ötsün ulağı, aman esen bolsun, kırsığı çok ötsün. Ulaklar talaşpay, uruşpancalı çok ötüp ketsin. Amin. Allahu Ekber. Sho'rg'dek qizlarga sen de hoş geldingizlar. Tarasakam keltir, tarasakam. Saperbegova. Yerki uakçı. Kıyalın atası şu. Ana ki torpaqda özün camına sat balvan. Bugün ulaq
Soyunçlar boşum. Çoğumrağa eкен bırak kişine. Isıkta. Köp dümüp kalab ha. Şabdan çoğumraaq emespi? Çoğumdойго дымып калат го дейм топ. Bir 50 kilogramın atırağında olganda tez götürülüp sorun көп eкен degin. Hoppa. Basay palvamdan tart ver ağa. Aman. Aldık Cumataev'in ulağa başladı torpoktu. Tart. Genenbay palvan emas da bu. Nesi? Жээнүү Кененбай палван наркыбы? Ортодогу окшош экен тагаларына. Кененбай палван деп Средний Азиянын палваны да. Акыйкат күчтүү. Могу жерде жана Карабулакта Тарасака бар го. Жакшаттар бар. Ошонун атасы Сапарбек деген улакчы болгон экен да, азыр дагы катуу чыгат экен. Жаштарда эле. Ошонун бир кашкаты бар Сапарбек аганын. Ошо кашкаттын атасын Кененбай палван минип Киевке барган экен да, илгери эсенги мамлекеттердин эмелери болгон го. Кыдырып оюндар. Ошондо ошонун кашкаттын атасыны минип барган экен. Кененбай палван. Кененбай палван акыйкат палван болгон да. Чамалап көр да. Канча чыгат? Bundan normal. Anı kadimde karmasan o yenke alıp kep olsun. Torpok. Кыялбек Жуматаевдин улагы. Başına kaybını şeyim var. Bunu ошо ак кепка киши Кыялбек Жуматаевдин атасы. Кыялды укмуш колдойт. Любой атты алып берет да Кыялга акчасына карабай. Укмуш бердешке кылат Кыялга. Бирок каралмада эки жака чыгып чапкан ошо Кыялбек Жуматаев. Ракетаны дагы өтө катуу ойноткон бала ошо болду. Ошо ак кепкачан киши Жаныбек деген каралмалык. Чындыгында катуу колдойт баласына. Минген атын алып берип миңзетте 400 миң, 500 миң. Ушундай болуп турса чабасың да нан улакты. Улак кетти, улак чыгып атат. Ким жээңди ал ким? Күйөө балабы? Күйөө балага эң кичине күйөө баласына өңөртүп атат. Ат бирок курчекен үркүп атат, а? Ürpen karma. Çapkan mı sokşet mi bala? Kuyola qayerden kuyola? Bişkekten gelgen kuyola eken. Mına Kırgız'ın saltı kuyolaga ulakta aşırıp çıkar atar. Oy bergili aldın mı? Ya onu ne? Ya patar. Aşık başan hey. Göz o yerde zor oturuyorlar. Çekil. Çekil. Joğa çıktı demez. Joğa çıksa gider mi? Amin. Aytılgan tilekler kabul olsun. Şabdan sen min şabdan. Jenge mi izbesiniz? Tak. At kat. Şabdan min. Lan min söme öngört gönder. Kana kim? Yola sorun. Kana Emir. Emir kana Emir. Suga salıp yüzlatar.
ulağına tınçaman öttün. Canıver şu jakşı niyetmeyen, şuna iş kıvatasın, niyetine jet. Nevreli, çevreli olu, önü ölsün, nevreleri jet götürüyor. Amin. Niyet kiler kılıp şu elden başını biriktirip bir balığı batıp vereydi odasın, şu niyet kileyin niyet odasın. Şu neveriler olsun, kıyalım bir çürpölü olup, siler cetelep karıp, övüşüp, önü ölsüp, şunday ol bir ölsün badam. Kıyaldığında ömrünüzün olsun derin, den sonluğu için olsun, at canında daim oynat gülüp versin, jalp eli üstünç olsun, geri üstünç olsun, buna ulan tınçaman ötüp etsin kudayım ha. Amin. Allahu ekber. Aytılan tilekler kabul olsun. Atlar. Porterlermen geldi Ildıy'dan. Karalma. Buna köprüden ötkün ele kireverişte. Nurel degen esalуу жайы бар экен, ушу Кыялбек Жуматаев деген улакчыныкы. Бул жагына чыгып кеткен жагында үстүндө аябай кооз эмелерди жасап коюптур. Ушул жерлерге келе салсаңар болот. Тамактын бүт түрлөрүн заказ кылсаңар болот экен. Суунун жээги, салкын, өтө сонун. Мына учурдан пайдаланышын айтып коеюн. Мен өзүм жеке оюм да. Эс алса боло турган мыкты жер экен. Мындан кирип кетет экен. Жогору чыкканда сөөрүлөрдү коюп аябай жактым ага дагы. Тамактарды дагы мыкты ашпозчулар жасайт экен. Туркияда Бурактын шакирттери келген ашпозчу. Албетте тамаша. Келгиле ушу көпүрөдөн өткөндө Нурел эс алуу жайы. Кыялбек Жуматаевдин улакчынын эмеси. Кетти улак салынат атат. Şopur jokka, şopur gelsen çıktı öyle. Buna şapır onun da otur. Nereden kaydı öğretsin? Toktay, toğa tövket, hey. Oha, o. Var mı da ulak tövkede tak. Az basta kevelene öttin. Oha, cıdık öyle. Şaharda çok kiyimler Karalmada var ekan da. Karalmanın baldары красавчик ekan. Ulakçılar. Bu Çubak Palvan gelip tur, Çubak Palvan. Ketip torpaq tuttu aç. Ket. Kettik ulaka. Sorun kolonka bu yakta. Kettik. Bu vakti biz ap kettik. Karalma. Keremet yer hakikat. Kim bana kelgen var mı? Kettik. Sen ulakça olasın bu. Ulakça olasın bu. Ulak bizde kel. Öngöresin mi bizde ulak? Ulak çürüdü. Balıktın susu şu. Balıktın susu. Ulaktı muzda tutaz. Suğa sal. Hammer deveci gitti. Söyletin gelin. Atmayın. Kavrgaların emet koyat. Torpok Gerafort Irkutsk'den gelgen ekan aşağıdan. Odardın harbi?
Kettik Kattuay'dan. 2'ge salt çok bolmadı. Razgombe'ye barış gerek bu arka seme. Ya onu ol 48 kilo 300 gram eken al çıkkan da nesi oldu eti. O aylanıp kalat o emes küçtü aburası. Razgombe'den aydadı. Ben kança yılda Rus taşıdım porterde. Ya bana kaydasan buradan baldan çıksın. Buraya kaydasan baldan çıkart dedi. Fatura kaydaymış adam fatura. Koy fatura. Janağı kelgen boydan bekar toxtadı da bu kişi. Ketdi. Palvandar jönötüp ketelbeytdi qaraçı torpaqты көргөндө. Çamalaçı kança çat. Palvan. 65 çağ. Palvan tosup alın ekranды. Bratан, kaç? Oo. Loğa çıkın aylı yaptık. Boşa. Ökөz албайт го дейм. Неге албайт? Жөн биз өтүп жүрмүз. Ай бала башка узбу. Ustayt bratan ушундайдан алдыңыз окшойт а? Барат аркасы. Тарт.